slike grad. Ma brkove nisam pošiša, pa padaj. Žao mi je samo šta nisam s jednim čovjekom više surađiva putem one društvene mreže, kako se ono malo. Facebook, putem te mreže poslao je jedan status, baš meni, poslije je vidim tamo objavio. Ja to kad sam pročila, ja sam vas ljudi moji šokirao. Ja ne znam, vi tako imate pametni ljudi, ovdje umjesto mene se iziđe za gradonačelnika. Ja ne znam šta se vama događa, stvarno nije jasno. Neće me brkom. Svaka čast tijela. Uglavnom, sad ću ja vama lipo pročitati što je taj gotični gospodin meni poslao. Znači to će biti malo poduži tekst, Marko me zaprkava, ne dam da govorim prije. Malo poduži tekst, odnosi se na odrasle vas. A vidite, nemojte puno slušati, samo uškotajte, tiko čašu imate, šta ste čuli ovdje? Moram s tim brku, ne mogu više ovako govoriti. Razmišljanje je jedno od naših mišljenja. Da je Skraljin drugčiji. Da je Skraljin drugčiji imao bi šetnicu od Uvale Rokovača pa sve do mosta Krka. I spojnicu s Vidikovcom na tom istom objektu bi imao. I produžio bi sve do Brukljana. Imao bi proširenu marinu duž cijelog Milenovca, idealno privezište za većeg megaplovila. I nikada ne bi dozvolio da se godinama stvara sinergija između nautičara i grada dovede u pitanje. Zbog bilo čijih ili bilo kakvih interesa. Arci se prodaje, zar ne? Je li još aktualno? Iz Uvale Rogovača mulj bi se očistio, stvorio se tako dodatni broj vezova, a ne bi bilo ni žabokrećine, svekolike prtljaštine i legla komaraca. Da je Skraljin drugčiji, nestali bi s njegove rive i ulica svi nakaradni anti-reklamni panovi, jer se to ne može nazvati reklamni panovi. I napravili bi se odgovarajući putokazi. Svi neprimjereni sadržaji na maloj uređenoj rivi postali bi prošlost. Ponton za prihvat brodova Nacionalnog parka Krka bio bi premješten na poziciju između Murve Mudraca i starog plažnog objekta, a plaža Pionir bila bi uređena na radost Skradinjana i njihovih gostiju. Stari plažni objekat ex-Hilton bio bi pretvoren u vrhunski kafe, tuševe i sanitarni čvor bi imali, koji nedostaje domaćima, ali posjetiteljima ponovo ovih iz Nacionalnog parka Krka, čiju ulogu svemu vezano za Skradin ja uopće ne prepoznaju. Da je drugčiji, Skradin bi imao na ušu male jaruke uređenu lučicu za domaće brodove. Na mjestu današnjeg gradskog parkirališta imao bi prekrasan autokamp i na Jurkušinoj njivi i Bilnoj dragi, koji bi samo maksimalno uređen sanitarni čvor i umjesto ševara malu vlastitu lučicu, a sve ostalo bi dijelio sa Skradinjanima. Koje kakvim zaštitnicima flore i faune i kulturno-povijesne baštine ne vjeruje ni rič. I oni ne smiju biti faktor koji će prosuđivati na kojoj se razini naša skradinska svijest, jer uz pomoć lokalnih terminatora uništi su sve što se dalo uništiti. Imao bi Skradin i uređeno ušće ribne jaruge koje bi odlično moglo poslužiti veslačkom sportu, očišćeno cijelo njeno korito i plovno kao što je nekad bilo sve do Banova mosta. Imao bi je brvnom premošćenu kod mosta Svetog Jerolma i pored županijske ceste uređenu šetnicu, biciklističku i pješačku stazu i semafor i inu prometnu signalizaciju do Skradinskog mosta, a nikako ne igru ruskog ruleta, kojeg svakodnevno posjetitelji opet Nacionalnog parka od parkirališta na Krečani, odnosno Skačovnik, pa do Skradina nesavjesno igraju. Određenu ulogu u realizaciji ideje trebao bi imati i onaj koji je uzeo Skačovnik. Da je Skradin drugčiji, imao bi glavno parkiralište na sjeverozapadnom prilazu, na poziciji gdje se
sada nalaze parkirališta Skarpone i obitelj Pajić. I nikako ne bi dozvolio da se sve zelene površine od vrha grada pa sve do parka pretvore u parkirališta, bez plana, bez kriterija, bez niti malo bližnje savjesti i poštivanja vlastite stručnosti već spomenutih zaštitnika. A Skradin je između ostalog zbog tih prodiranja zelenih površina i staro gradsko tkivo proglašen gradom spomenikom kulture. I pristup gradu sa tih parkirališta bio bi sigurniji uz odgovarajuću prometnu signalizaciju. Da je drugčiji, Skradin bi imao otvoren gostima dostupan gradski muzej, zbirku sakralne umjetnosti, etnografsku zbirku, arheološke žarnine, imao bi Skradin i neku pozornicu i stranim gostima, koji su u većini. Drugčije je osmišljeno skradinsko kulturno ljeto. Nakiću, slušaj ovo! U nekadašnjoj Trećani bi imao hotel za elit i turizam za svim sadržajima koji bi ga činili neponovljivim jer je i pozicija takva. Da je drugčiji, Skradin bi imao uređene sve fasade makar. Imao bi svoj trgu grada, pijacu, ribarnicu i teniske terene i terene za odbojku na pijesku i rekete i bazene. Ne bi imao ovakav stapel do turista kroz glavnu ulicu jer bi imao info panoje na kojima bi potomni vidjeli plovidbe brodova nacionalnog parka. I još ne bi bio samo stabilno tranzicijski centar za posjetitelje, već bi doista mogao postati top destinacija, i to istinska, a ne onako kako je provlašte novinar Kuhači. Da je Skradin drugčiji, znao bi da se u ovom trenutku radi na izmjenama i dopunama PPU grada Skradina i UPU naselja Skradin. I izborio bi se za atraktivno sudjelovanje u njihovim promjenama, jer će mu inače svaka pozitivna namjera biti zacementirana sljedećih najmanje 10 godina. Ah, da je Skradin drugčiji, i ja bi bio drugčiji i ne bi u ovim poznim godinama razmišljao ovakvim pizdavijama, sorry. Ali teško da će on to postati ikada, pa ću vjerovatno i ja ostati isti sve do postoju svog izdisaja. Eto, to je od jednog vašeg mišljenja. Hvala se nešto od ovog puta teksta i zapamtili.